Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Kangushimire we tujye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi noneho ntago bisanzwe, nabazaniye urutonde rwiza rw'amazina ane ajyanye, amazina wakwita abana b'impanga, impanga y'umuhungu n'iy'umukobwa, gusa bitavuze ko nawe udafite impanga utahitamo ayo wakwita uwawe. Ntucikwe ni mukanya. Izina Laurentine, izina Alodi, izina Melek, izina Kian ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kwihangana. Betty Vlog 1. Ndagushishikariza kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa no kugira amahitamo meza. Nk'uko bisanzwe nta gutinda, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 dufite amazina Mugisha Loic Letty Aston. Mugisha ni izina ry'ikinyarwanda, Loic ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye indwanyizwi, naho Letty ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye umujyanama. Aston ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Ayo wakwita umukobwa bijyanye: Mucyo Luna Lia Astra. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Luna ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ukwezi, naho Lia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye uwa Nyagasani. Astra ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye inyenyeri. Mugisha Loic Letty Aston na Mucyo Luna Lia Astra. Kadukomereze ku mwanya wa 9 ku mazina wakwita umwana w'umuhungu. Hari amazina Manzi Drew Zain Bayon. Manzi ni izina ry'ikinyarwanda, Drew ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye umunyabwenge, ryanasobanura gukomera. Naho Zain ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umwiza. Bayon ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ubuzima cyangwa se kubaho. Ayo wakwita umukobwa bijyanye: Mwiza Dori Ziva Bessie. Mwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Dori ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye impano ituruka ku Mana. Ziva ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye kubaho, ryanasobanura urumuri rw'Imana. Naho Bessie ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye isezerano ry'Imana. Manzi Drew Zain Bayon na Mwiza Dori Ziva Bessie. Naho ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'amazina ajyanye wakwita abana b'impanga, impanga y'umuhungu ndetse n'iy'umukobwa, ariko ushobora no kwita abana batari impanga, dufitemo amazina Jabo Robi Keir Padi. Jabo ni izina ry'ikinyarwanda, Robi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umucyo uzwi. Naho Keir ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye utuje. Padi ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Iry'umukobwa bijyanye ni Juru Cody Kellen Pami. Juru ni izina ry'ikinyarwanda, Cody ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye amahirwe. Naho Kellen ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urumuri rw'umucyo. Naho Pami ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ubuki cyangwa se kuryohera. Jabo Robi Keir Padi na Juru Cody Kellen Pami. Naho ku mwanya wa 7 kaduhere ku mazina wakwita impanga y'umuhungu cyangwa se umwana w'umuhungu, dufite amazina Tuza Mino Kowa Ostap.
Tuza ni izina ry'ikinyarwanda, Mino ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Koreya, rikaba risobanuye umuhanga. Koa ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Hawaii, rikaba risobanuye indwanyi. Naho Ostap ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye gushikama. Naho ay'umukobwa bijyanye dufite amazina Gwiza Mija Kasi Olen. Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Mija ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espanye, ryakomoka no muri Koreya, aho risobanuye umukobwa wanjye, ryanasobanura umukundwa. Naho Kasi ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kuba maso. Orene ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye zahabu. Tuza, Mino Koa Ostap na Gwiza Mija Kasi Olen. Naho ku mwanya wa gatandatu dufite amazina Cyusa Nelo Pali Tegan. Cyusa ni izina ry'ikinyarwanda, Nelo ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye gukomera. Naho Pali ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umuhungu w'umuyobozi w'urugo. Naho Tegan ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umukundwa. Ay'umukobwa bijyanye Cyiza Nova Priyatesni. Cyiza ni izina ry'ikinyarwanda, Nova ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye umushya. Naho Priya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umukundwa. Tesni ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye urumuri rw'izuba. Cyusa Nelo Pali Tegan na Cyiza Nova Priyatesni. Ku mwanya wa gatanu dufite amazina Isange Edni Olen Zenda. Isange ni izina ry'ikinyarwanda, Edni ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye uw'umugisha. Naho Olen ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye kwera cyangwa se gutungana. Zanda ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye kurengera cyangwa se urenganura. Ay'abakobwa bijyanye ni Isimbi Edra Orizante. Isimbi ni izina ry'ikinyarwanda, Edra ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Swede, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Ori ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urumuri rwanjye. Naho Zante ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye zahabu. Isange Edni Olen Zanda n'Isimbi Edra Orizante. Kadukomereze ku mwanya wa kane, aho tubona amazina Shema Kenji Lemisanju. Shema ni izina ry'ikinyarwanda, Kenji ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyabwenge, ryanasobanura amahoro. Naho Remi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baratini, ryakomoka no mu Bufaransa, rikaba risobanuye uw'ijuru. Sanju ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye intsinzi. Ay'umukobwa bijyanye Shenge Kenta Luya Sanshia. Shenge ni izina ry'ikinyarwanda, Kenta ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye gukomera, ryanasobanura imibereho myiza. Luya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ibyiringiro. Sanshia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye kwera cyangwa se gutungana. Shema Kenji Lemisanju na Shenge Kenta Luya Sanshia. Katunyarukire ku mwanya wa gatatu, aho tubona amazina Igabe Leni Andijeya. Igabe ni izina ry'ikinyarwanda, Leni ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye uw'umutima ukomeye.
Andi ni izina ry'abahungu ryahabwa n'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye gukomera. Jeya ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urabagirana. Ay'umukobwa bijyanye: Iganze Luxy Mandi Jada. Iganze ni izina ry'ikinyarwanda, Luxy ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye urumuri. Naho Mandi ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ukwiye gukundwa. Jada ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no muri Espanye, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro. Igabe Leni Andi Jeya n'Iganze Luxy Mandi Jada. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo dufite amazina: Ganza Levi Ozi Bliss. Ganza ni izina ry'ikinyarwanda, Levi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ubumwe. Naho Ozi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye imbaraga z'Imana. Bliss ni izina ry'abahungu ryahabwa n'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ibyishimo cyangwa se umunezero. Ay'umukobwa bijyanye: Gaju Leti Otobrina. Gaju ni izina ry'ikinyarwanda, Leti ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye umunezero. Oto ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye amahirwe. Naho Brina ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye uw'imico myiza. Ganza Levi Ozi Bliss na Gaju Leti Otobrina. Naho ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'uyu munsi rw'amazina ane ajyanye, amazina wakwita abana b'impanga, impanga y'umuhungu ndetse n'umukobwa, kimwe n'uko ushobora kuyita abana batari impanga. Ku mwanya wa mbere turabona amazina: Sano Timi Alfi Naim. Sano ni izina ry'ikinyarwanda, Timi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uwubaha Imana. Naho Alfi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Naim ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye kwishima. Ay'umukobwa bijyanye: Sine Tina Amvi Nael. Sine ni izina ry'ikinyarwanda, Tina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye gukomera. Amvi ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye roho. Naho Nael ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa ku izina Nael, rikaba risobanuye impano ituruka ku Mana. Sano Timi Alfi Naim na Sine Tina Amvi Nael. Katugushimire cyane kuko wabanye natwe. Ntuzacikwe na video ikurikira. Kanda subscribe niba utarayikanda, utwandikire muri comment ku cyifuzo n'igitekerezo. Niba wakunze iyi video uduhe like, kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi bayikeneye.